Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Wabah Siralun Ban Bandung. Au si jaih dengar-dengar. Punau bat dengar bau rung-rung sini. Ha? Dengar kahek lung jaih, lung pepe, lung bot kena, lung bot kedih dengar-dengar. Mama siagam ka bungi sana lung jaih. Tanah tu. Puh apa Bandung? Pun dah kena bahas dalam video live ni. Pun dah kena bahas. Kita long bi soalan nak lun jawab. Pun soalan yang mustahak yang boleh terjawab. Jit lun jawab. Menyuna. Nyubek kalau mentong ci komen ni le ci temanyong ni le sikret dua krek ba abusi nak jit abusi jauh. Jadi menyuhana soalan abusi kahek abusi di perahaba. Kahek di saat abusi perahaba sabi-sabi nak rincuk video upload ba YouTube. Ya. Sabi-sabi nak rincuk video abusi kerja upload ba YouTube. Tapi hana pupu sit. Bah perut peng dengan video daripada kejap mekat habis, daripada kejap mekat yang kongkon lun izinkan, tapi berikhlas hati baik kun ke abusi, hina abusi, caci maki abusi, fitnah hati abusi, tuduh abusi yang kongkon. Jadi lun pesampau kepada Siralun Ban Bandung, lun ikhlas hati di saat urang dono ngecok video nak upload ba YouTube. Ikhlas hati. Tapi nyan ke belagi lun perah. Belagi lun perah. Dikarenakan pakal lun perah lagi nyan yang cok video lun, urang yang benci ke lun, urang yang bengih ke lun, urang yang tuduh lun, urang yang fitnah lun. Kon urang mesti yang bi sokongan ke lun kan. Jarang ada na urang bi sokongan ke lun hana gecok video lun dan hana ga upload ba YouTube. Yang aneh ji urang yang benci ke lun, yang bengih ke lun gecok video lun ga upload ba YouTube. Yang han lun fikir di saat na tuduhan ke lun, di saat na fitnah hati lun, wate lun temanyong hana pernah na solusi ataupun jawaban sama sekalipun dan hana bukti. Urang yang tuduh lun, yang fitnah hati lun beranggapu memang lun mengakui lun hujah ulama. Yang pakol lun hujah. Karena yang lun hujahnya nakeh lun lawan fitnah yang ka menimpa hati lun. Jadi wajar-wajar saja lun hujah. Wajar menabi mentong pi giu lawan di saat na fitnah wateh. Jika menimpa fitnah wateh, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam giu lawan fitnahnya. Karena fitnahnya lebih kejam daripada membunuh. Makanya al-fitnatu wasyaddu minal qatli kepada dalam kitab. Jadi menyohana tingat ke hadisnya sikret rugo tajak but panjang. Rugo ilmu panjang. Saban sit ada ilmu panjang menyohana iman saban sit lagi sikin tempoi. Menyosikin ka tempoi berarti hantam pernah tasah, berarti hantar jam sikinnya. Maka lun pegah, lun pesampoh kepada Siralun Ban Bandung, maka di saat nasikin yang tempoi nasah balik nak tajam menancit menyuna ilmu, menggunakan ilmunya benar kegunaan untuk kebersamaan masyarakat Aceh, bangsa Aceh, umat Islam yang nak diserama Mekah. Menggunakan yang jauh-jauh, baik menggunakan yang batil, baik menggunakan kemungkaran, baik Siralun lakukan al-haq. Menyebutnya tak gunakan al-haq berarti kitanya na kejujuran. Na kejujuran berarti kitanya siap untuk mendirikan negara Islam khilafah di bumi Aceh. Ya. Baik rugo kitanya dengan nan mentong syariat Islam sedram tua. Hancur hat ke Aceh. Hancur. Kon demi kelun, kon demi ke keluarga lun pu yang lun perahnya. Demi ke bangsa ku, demi ke agama Allah, baik relay. Karena jino lu datat kata kalon jino, je datat kiban ka kezaliman di seramo Mekah, na'udzubillah min zalik. Jadi di saat Abu Syik melawan kezalimannya,
Ramai yang benci, yang bengih ke busi. Yang hana mufum, yang bengih ke busi. Tapi yang mufum alhamdulillah yang payah semikir le. Payah semikir dile. Pu maksud abusi. Pu lam video abusi, pu yang ka abusi pegah. Kanyang. Jadi nyo yang ulun pesampo kepada saudara Lun Bandung. Nah, jadi nu timang-timang ile kepada saudara Lun yang kaluh nu hujah Lun, yang kaluh nu fitnah Lun dan yang kaluh nu tuduh Lun. Bahkan nu fitnah hati keluarga Lun, kak Lun menikah dengan kafe nu pegah. Hana pupu. Yang jejak ulawung kedih, jet nejak ulawung. Dia temanyong punyo. Andai saja kak Lun menikah dengan kafe, Lun yang poh. Lun yang poh. Tapi kon saudara tua. Abang ipar Lun yang kinanyan, kamu alaf. Kamu alaf umumnya gekon ni gonyan kageplung daripada urang si ge. Jadi ka Islam. Jadi baik salah-salah untuk niat tuduh yang kawan-kawan kelun menacit. Yang kana tuduh telun ne pegah Lun urung piep sabe, ne pegah Lun urung di bayi li kafe, ne pegah Lun urung di kaji ke pendeta. Kan macam na tuduhan, tapi di saat Lun laki bukti, saboh bukti, yang hana bukti ba urung don, yang hana bukti. Tapi menyawabusi, alhamdulillah wapi habusi yang kali hujah ulama zalimnya abusi na bukti. Yang na bukti bahkan na saksi hudip. Yang kon mumada abusi jak ba fitnah atih gure kan. Yang karena kan kalon kedon jino pu yang kamu nimpa di Seramo Mekah. Na salah pu yang Lun pegahnya. Na salah. Menyoborokon cukup tak sayang te ku ulama kan ya. Han mu terkejut kun pi. Baik terpegah tak kun sang tamari. Sikret sang yo tu ku ulama. Yang karena ulamanya nak panyut dunia. Panyut dunia ulama. Kan ya, urung putrang dunia. Dengan dikarenakan na ulama getanya luah tu pikiran tak tepu. Taturi kebatilan, taturi kan ya, kemungkaran, taturi yang halu, taturi yang haram. Jadi tapi jinun kalon kedron saudara mutuah pu yang ka menimpa di Seramo Mekah. Mandung-mandung mino kabih lalo. Kabih lalo atu pintu penguasa. Jangankan rakyat biasa, jangankan anggota dewan, ulama sendiri jino kagedong atu pintu penguasa. Neki cuba fikir saudara mutuah. Bandung kabih lalo, kabih pungo harta. Yang kabih pungo kesanjungan urungnya andum. Jadi menyohana talawan le getanyo saudara mutuah, singoh ado-ado getanyo generasi Aceh memandung singoh akan hancur binasa. Akan jioh dengan syurga singoh han mubay api hamulpo syurga. Nauzubillah min zalik. Ada mujud baik roh ke dalam golongan kesyirikan bangsa Aceh. Baik roh. Nauzubillah min zalik. Baik tegak-tegak saudara mutuah. Yang Lun pubuknyo demi kebangsa, demi keagama Allah yang Lun pubuknyo. Lun hana Lun caci ulama warih Nabi. Lun sayang ke ulama warih Nabi. Yang Lun caci-cacinya, yang Lun hinanya kon ulama warih Nabi li. Tapi kabih alih. Ada ilmu panjang namun iman ke hanali. Hanali. Kabih ke pulau agama adum mino ulama-ulama Aceh yang kadong-dong bak pintu penguasa adum. Nyan perute ulama yang pulau agama saudara mutuah. Mentong na ulama warih Nabi di Aceh. Cuma hana nutri le urung drone. Bahkan hana tergelar. Hana disanjung oleh penguasa menyo ulama warih Nabi. Karena ikutnya ada hakikat kepedong. Ada hak kepedong. Hana gejak ikut-ikut serta lambut kebatilan. Yang ulama warih Nabi. Bahkan kepeharim belum menyo urung yang dong-dong bak pintu penguasanya. Tapi urung drone watai busi pegah saudara Lun. Nebenci ke Lun. Kanya nehina Lun. Lagi sang hotel Lun pubuknya ke Lun. Lun bangsa Aceh, Lun darah Aceh. Menyelun hana semikir ke bangsa, hana Lun semikir ke agama Allah, maka apa yang akan terjadi Lun biarkan. Lun di sini senang alhamdulillah. Alhamdulillah tat di sini Lun ada hana Lun fikir ke Aceh masjid ke bangsa, kasih kamu mencukupi di sini. Namun kon menyelun bangsa Lun mantong hudip dalam sengsara, maka Lun halun pesenang-pesenang do di luar negeri. Han saudara mutuah, halun pesenang-senang do sino di luar negeri. Lun bupule bangsa ku bumakmu, bersejahtera, berhudip senang.
Dalam kalam Allah. Nyan yang pelelun. Dalam hukum pot Allah. Baik rugo katanya tak terima syariat Islam. Sedangkan Indonesia Jawa nyan indatu katanya yang pusyahadat awaknya. Masa jino katanya kata terima syariat Islam. Tanya ka dipenget tu. Awai katanya ka dipenget dengan nan istimewa. Leh damai MOU katanya ka dipenget dengan dipenget dengan syariat Islam katanya ka dipenget. Pu syariat Islam teman. Na berlaku teman syariat Islam. Na berlaku lun teman yang mina bacu. Na berlaku hana syariat tua. Kaun kelun yang lun pegahnyo demi kebangsa aku, demi keagama aku. Bek sampo relay, bek sampo hancur generasi-generasi Aceh no. Kiban ka hancur. Kiban ka kejadian yang pegot syariat Islam dino pihbut ka sabuh macam. Tanya. Sabuh macam tapo ka dino but ciram tua. No hotel lun pegah urung drone. Hana lun tuong pegah api. Hana lun tuong pegah sagai-sagai. Padahal lun demi kebangsa aku. Demi keagama Allah. Yan yang perlelun. Tapi urung drone buat semikir lun yang kongkol, lun kajit ke pendeta, lun kajit ke nyo, lun kajit ke jih. Hana pupu tetap lun terima pu mentong yang kan fitnah hati lun, yang kan caci maki lun, terkadang pi lun hai lun tun cik. Ya, lun pegah terus terang, terkadang di lun pi hai lun tun. Di saat tiba kedua urung cik lun. Lun hana sangkut paut dengan bangsa Aceh, yang sangkut paut dengan lun nakah pemimpin zalim, ulama su dan anggota-anggota koruptor. Ya, nyan yang lun hujah. Kalau lun bermakna lun jak hujah bangsa, keseluruhan bangsa Aceh dan keseluruhan ulama Aceh kan. Ya, bek salah-salah tafsir urung drone syariat tua apa? Bek salah-salah. Jadi kalau simak ada masjid video lun yang lun pertebitnya simak ada masjid. Apa maksud lun? Jadi menyukali simak video besi mandum netho. Mandum netho apa maksud lun? Ha? Nyoba lun ni tino kat tengah malam kapol lepluh. Ka bungo. Kat tengah malam ka tino ba lun. Lun hanjit lun pegot video hanjit lun upload ba YouTube karena IP lam HP lun di sini ka dihack, ka diblok. Maka ka jering lun pertebit video ba YouTube. Di saat lun pegot upload video ba YouTube, videonya gadoh. Yang salah-salah dihack YouTube lun. Maka video lun sementeranyo hanjit lun upload. Yang hanjit lun upload ba YouTube. Tiban ceram dua hati nu temanyong secret dua klek le urung don nak jit lun jauh. Allahumma syiram tua. Hana lun tong pegah api. Ba urung drone ban Bandung. Ban Bandung ba urung drone. Man menyuna hawa nu ke Aceh merdeka. Nu pinah kedih rangkem yang cukup membisa, yang cukup meluro. Malik Mahmud sagai menyuna tem pinah di bumi Aceh. InsyaAllah nanggro Aceh katanya merdeka. Malik Mahmud nyan jih yang paling bangsat, jih yang paling bejat haram jadah palihnya di bumi Aceh. Dengan dikarenakan gara-gara jih tidro ubena bangsa Aceh dan ulama Aceh dipengaruh leji. Ya, dipengaruh leji di ulama api sabuh macam.